Nengo mogo nyalo idho kaluwore ni nengo oduma koro medore. Jopur oduma mag kaunti ma Kiambu koro ywak ka giwacho ni nengo oduma gunia achiel oseidho nyaka kind Sh5,800 kod Sh6,000. Jowar oduma wacho ni medruok mar nengo oduma e pinje libamba ma Tanzania kod Uganda emokelo midhiero ma kama. Kata kamano, kata obedo ni piny owacho oseyie mondo mi oduma mawuok e sekta mag ji giwegi mondo us e pacho ka. Sasa bei ya mahindi wakati imefika kwa kiwango ya 5,800 ambaye haitajawahi fika hivyo, na inaonelea itaendelea kuongezeka, kwa hivyo itakuwa 6,000, na tunaona wananchi ndio wataumia, na tutaki wananchi waumie. Kwa hivyo serikali ile mikakati walikuwa wanasema wanaweza leta mahindi gunia 10,000, tunaona waendelee na hiyo mikakati na wafanya haraka, sababu nchi sio nzuri. Tunaomba rais aangalie hiyo maneno. Kama last week mahindi ilikuwa allowed 4,200. Right now mahindi imekuwa allowed 58 to 6,000. Sasa if in a week time mahindi imeongezeka na over 1,600, inaonekana hatuendi vizuri. Inaonekana kila mtu anaenda akifinyika, na hii uzito yote itaenda kwa yule mwananchi ako chini kabisa. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu iingilie for the sake of yule mwananchi wa kawaida wa chini kabisa. Utakuta mtu anaenda kutafuta, hata mwenye anaenda kutafuta kwake hana, so inabaki wote wanataka usaidizi. Yani mwenye anapeana kazi na mwenye anapewa kazi hawana hizo resources. Jonyuol skund sekondar ma Got Kabok Mixed Secondary mayudore Kochia sub-county marangwe nochungo somo kawuono ka gisayo jatend skundno ne nyayo duoko marach. Jonyuol go nodonjo e skul okinyi ma kawuono ka gidwaro mondo japuonj maduong' owuog